Bismillahirrahmanirrahim. Bu, mari majuan. Ngerapi sampai ngerapi. Ini maju-maju bu. Nih, saya kasih garis. Di lapangan ini sini. Ini maju. Apa perlu saya angkat ini? Ya, minta di mana kita angkat. Mari ya. Mari. Mana ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam telah kita junjukkan kepada Nabi besar kita, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tak lupa juga yang saya hormati ada ayahanda Al-Marhum Firdaus atau yang sering kita sapa Ayah Opik, serta di sini ada Ustaz Abu Syahadat dan Kang Ali dan Ustaz Julian dan para pengurus Romo Terwati dan para ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mulai acara hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga Allah lancarkan acara ini dari awal hingga akhir dan tidak diberi kendala. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai acara pada malam Jumat hari ini, bacaan maulid yang akan disampaikan oleh tim Hadrah Romo Terwati. Kepada mereka kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridwa'illahi wa bisyafa'ati rasulillah wa karamati awliya'illah wa jami'al muslimin wal muslimatil 'amah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته الكرام. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بحق سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وحملة العرش. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وذكر حضرته سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي وسيدنا خالد الكبرى فاطمة الزهراء سيدنا حسن والحسين سيدنا زكريا بن وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا مسلم بن نمير وجميع أهل الله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وذكر الإخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا شهداء الكفر والشهداء وجميع الملائكة المقربين المصنفين المعلمين المفسرين المستجيبين المفضلين خصوصا شهدنا الشعب القادر الجلالي وخصوصا الإمام الرفعي الإمام البدوي الإمام الجنة البغدادي والإمام محمود الأسباني والإمام الحسن السادري وأصولهم وفروعهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وثم خصوصا نبتنا الأولين وخصوصا الفاتحة من تقوى أنه بإذن الله من يسأل عليه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يرحمنا من جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المشارق الأرض مغاربها برها وبرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وإسرافنا هنا بالسر والأجل خصوصا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وارزقنا خصوصا في هذا الكتاب
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم خصوصا جميع حوائجنا وحوائجكم من حوائجكم الله سبحانه لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك ألقى الأتقياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام
أتقال أتقيا السلام عليك زائر الأنبياء السلام عليك أتقال أتقيا السلام السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام
واجمع من الشكل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بالحبيب النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصوصا بالفضيلة يا ربي وارض عني صحابة يا ربي وارض عني سلالا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وترني عتبة يدي يا ويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وكرمي خفت يدي وكان علمي يا أهيل الجود والكرم يا
رسول الله سلام عليك يا ربيع شاني والدرج حمد يدي وذا العالمين يا أهيل الجود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه البديع برهانه المبسوط في وجود كرامه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وضع عليها علما وبسط له من فاد المنة ما جرت به في أقداره النسوة. فارسل إليه نصر وخلقه وأجل عبيده الرحمة. بل قد إرادة الإنسانية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثر شرفه في علالم شهاداته والغيوب. فما إلا هذا المن الذي تكرم به المنان. وما أعظم هذا الفضل الذي برز من خضرة الإنسان صورة كاملة تقر بعقل المعمود. وتعطرت وجوده مناف الوجود ودرست برد العوالم بتراث التكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قد بالنشار في القرب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحسر أمره بتعداد فلا يمل تقراره بكثرة ترداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده التقوى ونشر أسراره في الأقوال. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا بسبب فضل الله على هذا الأمين. يا لقلب سرور قد توالى يا لقلب سرور
فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعلق معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما آمن وجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بصرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وطلقها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا الله هو عبادي أول معادي
اللهم صل وسلم أسرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ونوذل هذا الحبيب على نادي السماوات والأرض ومن فيهن بالترهيب وامطار الجود إليه على أهل الوجود تديد ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناء المستور ليبرز نوره كاملا في عالم النور. نورا وفاق نور وفضل الحق خطبة على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر إلى ولي أمة عيسى لجنابها المسعود ومشاركة لا في هذا الصفات الممدود. وحضر بلا ذكر سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من القول العين ما قسمه الله له من الشرف بالقسمة الوافية. وهذا الوقت الذي رتبه الله على درود وجود هذا المولود فآمن قصور الكمال من النور أنمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعذيب والسجود وحل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا
فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله وكريم الأرواح منا وكريم الأرواح منا يا الله بليك وخير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bu, yang di belakang maju boleh, maju sini. Maju nggak apa-apa, udah jinak ini. Bisa apa terlihat suruh maju? Oh, no, kasihan dari tangga. Maju, sini bu. Bu, maju. Plok aja di main HP aja. Ayo bu, mana yang di belakang? Oh, ada yang di teras. Sini ini selangkah ini. Satu lagi. Ayo, masuk bu. Ya, yang di luarnya dibagi antar foto. Ya. Bu, yang di luar fotonya setengah ntar ya. Kalian maju. Dalam. Oh no, yang tangga. Masih bu. Jangan tangga, pamali. Ya. Kata orang dulu nggak boleh duduk depan pintu. Ya. Bu, kata orang dulu nggak boleh duduk depan pintu. Ntar apa? Dilamar urung ya. Nenek siapa yang mau ngelamar? Ya. Oke, silakan Bang Alfat. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama pembacaan maulid. Terima kasih untuk Ustaz Ali dan Ustaz Julian telah menyampaikan pembacaan sholawat ini. Semoga yang membacanya dan yang mendengarkan diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meningkat ke acara selanjutnya, sambutan dan doa yang akan disampaikan pada guru kita bersama. Kepada beliau kami persilakan Ayah Anda Muhammad Firdaus sallallahu Nabi Muhammad warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu, sehat semuanya? Anak-anakku sehat semua? Ayah sehat ayah? Adik-adik semuanya mudah-mudahan yang hadir malam ini jadi pilihannya Allah untuk masuk surganya. Jadi pilihan Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Jadi pilihannya Allah dengan diizinkan Rasulullah memberi syafaat kepada kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba semua yang hadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini sambil hatinya ikut. La ilaha illallah berarti tidak ada tempat bergantung selain Allah. Tidak ada tempat meminta selain Allah. Tidak ada yang bisa merubah nasib kita kecuali Allah. Tidak ada yang memberi makan selain Allah. Masya La ilaha illallah, la ilaha illallah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Ini yang hadir ini kira-kira pernah susah nggak? Pernah nggak ngalamin masalah? Nih ada zikiran nih gampang nih. Katanya kalau dizikir nih kesusahan-kesusahan bisa hilang, masalah-masalah bisa beres. Nih, la ilaha illallahul azimul halim. Azimul halim, azim halim. Ya, coba. La ilaha illallah azimul halim. Lagi. La La ilaha illallahul azimul halim. Coba. La ilaha illallahul azimul halim. Jadi kalau lagi ada masalah sambil khusyuk, la ilaha illallahul azimul halim. Gitu, coba. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Yang kedua, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Dua ya. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Bisa? Coba dua kali. La azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Yang ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Bisa nggak? Ada berapa tadi itu? 4. Coba yang pertama. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Artinya tahu nggak? Enggak. La ilaha illallah tahu artinya? Apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak tempat bergantung, tidak tempat bergantung selain Allah, tidak tempat meminta selain Allah, tidak tempat kita bersujud selain kepada Allah. Hanya Allah. La ilaha illallah azim. Azim apa? Yang maha agung. Halim apa? Halim, ya halim bisa yang maha baik, bisa yang maha santun. Yang azimul halim. Rabbul arsyil azim, Tuhannya aras yang maha agung. Rabbul arsyil azim. Aras itu tempatnya Allah. Rabbus samawati wal ard, Tuhannya langit dan bumi. Rabbul arsyil karim, Tuhan arsy, ya, Tuhannya arsy yang maha baik, karim. Coba. La ilaha illallahul azimul halim. Coba. La azimul halim.
La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. Yang ketiga, la ilaha illallah Rabbus samawati wal ard wa Rabbul arsyil karim. Baik. Biasanya tuh kalau udah dizikirin nanti lihat keajaibannya. Jadi yang susah-susah tiba-tiba dimudahkan sama Allah. Yang lagi bokek-bokek nanti Allah isi pundi-pundinya, Allah mencukupinya. Yang lagi susah-susah tapi dihafal. Coba sekali lagi. Ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ard. La ilaha illallah Rabbul arsyil karim. Ya, yang keempatnya boleh tambahin la ilallah Rabbul arsyil karim. Gini, ya, ngomong sedikit. Ini alhamdulillah baru pulang dari Mekah, dapat 3 hari 4 hari. Masya Allah. Mudah-mudahan nih ya, semua yang hadir, katanya kalau pulang dari Mekah doanya makbul. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur. Panjang umur dalam keadaan sehat, dalam keadaan banyak rezeki, dalam keadaan jauh dari penyakit, jauh dari bencana, jauh dari musibah. Panjang umur dalam keadaan Allah cinta dan ridho. Panjang umur dalam keadaan Allah senantiasa merahmati. Panjang umur dalam keadaan hati senang bahagia. Panjang umur selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tadi terakhirnya ditambahin selawat. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ard wa Rabbul arsyil karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ard wa Rabbul arsyil karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ard wa Rabbul arsyil karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Hafal. Jadi gini, bunda, ayah, adikku dengerin ya. Satu keberuntungan, satu kehebatan, satu karunia yang luar biasa bila kita diizinkan untuk lidah kita ini berzikir kepada Allah. Coba saya mau tanya yang hadir, kira-kira baca la ilaha illallah satu hari berapa kali? 2 kali? 10? 200? Ini afdol. Zikir yang paling afdol la ilaha illallah. La ilaha. Coba kita sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gampang gak?
Gampang nggak? Kenapa kok jarang? Kenapa kok jarang berzikir? Hah? Nah, jadi nantinya sambil zikir, sambil apa? Nah, khususnya yang tadi itu la ilaha illallahul adimul halim. La ilaha illallah rabbul arsil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsil karim. Bisa sambil apa merenung, ya Allah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsil karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau gak kira-kira Allah lihat langsung senang? Mau kan dilihat sama Allah senang? Ya, puji dia. La ilaha illallah rabbul arsil. Wahai Allah, wahai Allah, Tuhan yang maha agung, yang tidak Tuhan melainkan Engkau, ya Allah, yang maha sempurna dengan kebaikan-Mu, ya Allah, yang menguasai langit dan bumi, ya Allah. Ini aku, ya Allah, hamba-Mu yang lagi susah, yang lagi gak enak hati, yang butuh pertolongan. Yang ini kira-kira butuh pertolongan gak kira-kira? Kita butuh pertolongan gak? Mau minta tolong apa? Satu, husnul khotimah, betul? Siapa yang perlu husnul khotimah? Siapa yang ingin husnul khotimah? Yang angkat tangan catat ya Allah. Siapa yang butuh husnul khotimah? Husnul khotimah. Kita, ya Allah, Bu, tak kasih tahu nih ya, Utsman bin Affan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi ketika dia membaca surat-surat tentang kuburan, pingsan dia langsung. Lihat kuburan pingsan. Wahai Amirul Mukminin, engkau ini kan sudah termasuk orang yang dijamin masuk surga. Kenapa ketika melihat itu kamu pingsan? Ketika membaca surat-surat tentang kuburan, dia bilang, di surga aku dijamin, di alam barzahnya aku gak dijamin. Masya Allah. Utsman aja yang sahabat dijamin surga takut sama siksa kubur. Yang hadirin takut gak sama siksa kubur? Kamu yang ngobrol takut gak sama siksa kubur? Kayaknya gak takut deh kamu. Hah? Tahu gak? Ini masih khilafiyah ya, tapi ada beberapa kitab yang menulis dan guru bercerita pada saya. Tahu nggak malaikat Rumman? Hah? Malaikat Rumman tuh kalau jalan tuh giginya nyengser ke tanah. Ya. Yang ketika kalau dia memukul, maka ini seluruh alam ini mendengar kecuali jin dan manusia. Ketika dia datang sama mayit, tulis apa? Tulis apa? Tulis amal-amalmu. Aku nggak punya pensil, nggak punya pulpen. Tulis pakai jarimu. Aku nggak punya tintanya. Tulis pakai ilermu. Aku nggak punya kertas. Tulis di kain kafanmu. Maka dia tulis amalannya. Tulis yang baik-baik dulu. Pernah nyumbang masjid, cepet. Pernah ini yang bagus-bagus ditulis. Giliran jelek, dia nggak tulis yang jelek. Yang jelek nggak kamu tulis. Nah, digebuk nih. Kadang-kadang nggak tulis yang jelek-jelek, nggak mau ditulis. Ya Allah, akhirnya dia tulis. Oh yang jelek-jelek, masya Allah. Habis itu dikalungkanlah amalan-amal itu di leher. Masya Allah. Nih kita nih
Tapi kelihatannya sih amalnya banyak-banyak kelihatannya nih. Kayaknya yang hadir ini udah siap ketemu Israel semua kayaknya nih. Belum? Belum siap? Kira-kira Israel bakal datang nggak? Kira-kira Israel bakal datang nggak? Kapan? Besok? Lusa? Setahun lagi? Pengennya kapan? Pengennya kapan? Nggak bisa diatur nggak kira-kira Israel datangnya? Brother, datangnya jangan sekarang deh, ntar aja 20 tahun lagi. Nggak bisa. Nih, itu matahari seneng nggak seneng pas masanya pasti tenggelam, betul? Matahari pas lagi masanya terbit, betul? Walaupun kita nggak suka, ya. Ini punya mangga, kemudian mangganya jatuh, suka nggak suka kalau udah masanya pasti jatuh. Begitupun sama kita. Beruntung yang akhir hayatnya ketika Israel datang nih, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, langsung masuk surga. Amin. Yang la ilaha illallah terakhir di lidahnya ahli surga. Coba latihan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nih katanya nih lidahnya nyimpen memori, lidahnya nyimpen. Jadi kalau kita nggak biasa ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan salah kalau salah. La ilaha illallah, la. Karena nggak biasa lidahnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke. Udah latihan siap-siap mati ya. Nih ya, sambil dirasain ininya Bu. La ilaha illallah. Lidahnya ini dirasain, goyang-goyangnya nih. Coba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah ini gampang nih. Husnul khotimahnya gampang. Bunda, takut enggak sama kuburan? Sama siksa kubur takut enggak? Ya Allah, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ditanya. Gimana kalau kita nggak pernah bergantung sama Allah? La ilaha illallah, tiada tempat bergantung kepada Allah, tiada tempat aku memohon. Minta, kata Nabi, minta sama Allah. Hatta itu sendalmu yang copot. Ya Allah, sendalku copot. Ya Allah, aku minta sendal baru. Hatta yang kecil-kecil minta. Disuruh latihan sampai yang kecil kita bergantung kepada Allah. Ya Allah, garam habis ya Allah. Gak apa-apa, kita bermanja-manja dengan Allah setiap hari. Ya Allah, laki gue marah ya Allah, jadiin baik ya Allah. Betul, hal yang kecil-kecil kita bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya Allah, anak sekolah belum bayar ya Allah, amal listrik ya Allah, kontrakan juga ya Allah. Minta sama Allah. Kira-kira Allah mampukah mewujudkan apa yang kita minta? Kira-kira kalau kita punya bapaknya lurah, duitnya banyak, kita minta sama bapak, Pak, ini Pak listrik habis, minta duit buat listrik, dikasih dia kira-kira. Kenapa? Karena Pak lurahnya kaya, bapak kita kaya, terus Pak lurahnya sayang sama anaknya, betul? Ini Allah Jalla Jalaluh lebih cinta dari bapak kita, lebih cinta dari ibu kita. Allah yang luar biasanya lagi lebih cinta dari siapapun yang pernah kita temui dalam hidup kita. Kalau kita berharap bahwa Pak Polisi bisa tolong kita, tidak. Allah yang bisa.
tentara bisa tolong kita. Tidak, teman sahabat tidak bisa. Allah yang bisa tolong. Nanti tuh di akhirat cuman Allah yang bisa. Iya. Halo? Belum kedatangan Israel kan di sini? Bunda, waktunya masih banyak nggak kira-kira? Nggak tahu. Berharapnya sepanjang-panjangnya. Berharap itu hidup panjang, muda lagi 17 tahun lagi, cantik lagi, ganteng lagi. Nggak bisa. Tiba-tiba kita sampai di sini hari ini, rambutnya mulai putih, dengkul udah mulai lemes, pinggang mulai sakit-sakit. Betul? Berarti sisa umurnya kurang sedikit. Beruntungnya itu kalau setiap harinya mulutnya ini basah dengan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diam-diam masuk kamar, lakinya nanya, Neng, ngapain kamu? Tenang Mbak, zikir. Dienakin. Kalau perlu beli tasbih, nih kalau aku punya tasbih gini nih. Wow. Buat inget doang. Ingat ini, oh ya aku belum zikir, masukin lagi. Masya. Kalau orang bilang ada tangga lewat, cie, itu Bu Ani mukanya udah songong banget, dipegang tasbih begini doang. Cie, riak banget, nggak riak. Zikir aja, cuekin aja orang ngomongin. Ya soalim dia, soalim cuekin. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kira-kira yang ngomong itu bakal nulung nggak kira-kira itu pas nanti ketika Israel datang? Hah? Nggak nulung. Makanya tuh ada lagi yang apa? Tasbih yang kecil tuh, yang gini, tik 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 tik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Atau yang gampang, selawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, semuanya. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bu, mau selamat nggak? Mau selamat nggak? Tahu dari mana kamu bahwa Allah sedang menatapmu dengan penuh cinta? Tahu dari mana? Tahu ketika kamu sedang berzikir. Ketika engkau berzikir mengingat Allah dengan penuh cinta, maka Allah Jalla Jalaluhu yang maha mulia, yang maha sempurna kelembutannya dengan kemaha cintaannya, dia menatapmu dengan penuh cinta. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lagu Opik itu ingat gak yang itu? Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Resepku benar. Sambil gini, ya Allah ya Rahman. Ingat bahwa engkau ketika menyebut namanya berarti Allah sedang mengingat kamu. Bahwa kita ketika berzikrullah Allah sedang melihat kita. Alhamdulillah. Jadi ingat-ingat nih adik-adik nih, ayah, bunda, ibu-ibu, yang ketika engkau hari ini diizinkan oleh Allah berzikir, berarti Allah menghendaki kemuliaan yang luar biasa. Alhamdulillah. Jangan lupa yang tadi, la ilaha illallah apa? Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arsil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wal Ard wa Rabbul Arsil Karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina
Sayyidina Muhammad. Tuh, ambil diam sambil apa gitu ya. Kita nih lagi duduk nongkrong di ruang tamu, nyalain TV dan kita bisa lama lihat TV. Gimana kalau TV-nya dimatiin dulu? Zikir la ilaha illallah azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsil karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus yang tadi itu ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim Subhanallahil azim. Nih, subhanallah bihamdihi subhanallah dibaca 100 kali. Andai kita punya dosa semisal bui di samudra, hapus langsung. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Buat enakinnya saya tambahin itu. Ya Allah ya Allah Subhanallah Subhanallahil azim. Mudah-mudahan ya Allah semua yang hadir ini dimudahkan zikir. Mudah-mudahan di sisa hidupnya lidahnya basah dengan zikir, tangannya berzikir, kakinya berzikir, hatinya zikirnya berzikir, detik-detiknya penuh dengan salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dimudahkan sholat berjamaah, dimudahkan tahajud, dimudahkan duha, dimudahkan untuk selalu dekat bersama Al-Quran, dimudahkan untuk taat kepada Allah. Amin. Bunda, oh ngantuk ya? Udah ngantuk apa lapar? Belum. Nih, ini saya ngingetin kuping saya lebih dekat. Berarti saya ngingetin diri saya sendiri. Ingat, waktu kita terbatas. Oh, waktu kita terbatas. Nggak banyak waktu. Harus apa? Nih, bingung nih. Ada amalan ini, udah jangan bingung-bingung. Nih, basahin lidah kita dengan zikrullah. Ya, basahin lidah kita dengan apa? Coba. Ya Allah, ya Rahman, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Subhanallah, Subhanallahil azim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Minta ikhlasnya kita baca suratul Fatihah 4 kali. Kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah untuk seluruh malaikat-malaikatnya Allah, terkhusus Sayyidina Jibril, Sayyidina Israel, Sayyidina Israfil, Sayyidina Mikail. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah kepada seluruh nabi-nabi Allah. Berapa nabi-nabi Allah?
124.000 nabi-nabi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah. Kepada keluarga Nabi, Khadijah, Fatimah, Hasan, Husain dan semua keturunannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Untuk seluruh sahabat-sahabat Nabi, terkhusus Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian seluruh sahabat-sahabatnya, para tabi'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kepada seluruh wali-wali Allah, terkhusus guru kita semua Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah kepada orang tua kita masing-masing disebut namanya, juga kepada guru-guru yang pernah berjasa kepada kita, guru ngaji, guru SD, guru apa saja yang mengajarkan kita kebaikan. Mudah-mudahan yang terkhusus orang tua kita diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya. Yang telah meninggal, mudah-mudahan dihapuskan seluruh siksa kuburnya, diangkat derajatnya, diberikan surga sebelum surga yang dijanjikan nantinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Untuk semua yang hadir di sini beserta seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat beserta keluarganya, baik yang hidup ataupun sudah mati. Fatihah kepada saudara-saudara kita yang lagi susah di Palestina, di Yaman, di Suriah, di Jordan, di Indonesia, di mana mereka semua adanya, seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat beserta keluarganya, baik yang hidup ataupun sudah mati. Mudah-mudahan Allah ganti setiap kesedihannya dengan surga. Allah ganti semua duka-dukanya dengan rahmat. Allah ganti dengan cinta. Allah ganti dengan ridha. Mudah-mudahan dibuat bahagia setelah ini di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta ikhlasnya doa satu Fatihah buat malam Jumat ke depan, semoga dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi minta Fatihah untuk kerjaan-kerjaan yang belum selesai. Kerjaan saya terutama mudah-mudahan bisa selesai, ada hasil manfaat, nanti tambah bagus berasnya, tambah banyak orangnya, insyaallah berkah. Juga untuk umrah tanggal 31 Januari yang mau ikutan nanti, bah. Yang belum umrah siapa? Semuanya. Pengen ikut semuanya. Ya Allah, doa mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak. Insyaallah nanti yang berangkat banyak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum saya selesai, Bunda, perhatikan sebentar saja, 1 menit. Bunda, kalau lagi zikir yang sadar, ya, misalnya La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arsyil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Allahumma
salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Nih, nanti kalau zikir ya kualitasnya dipikirin. Misalnya sholawat ataupun zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim ya. Zikirnya yang serius. Ini nggak cuma ngomong, tapi hatinya, permohonannya, bergantungnya kita kepada Allah. La ilaha illallah, tak ada tempat, tak ada yang bisa nolong selain Engkau ya Allah. Tiada yang punya cinta lebih besar dari Engkau ya Allah. Tiada yang menyayangi aku selain Engkau ya Allah. Tiada yang ikhlas, yang tanpa pamrih bisa narik aku dari hari-hariku yang lemah, hari-hariku yang sakit, hari-hariku yang penuh duka ya Allah. Tolong ya Allah. La ilaha illallah Azimul Halim, la ilaha illallah Rabbul Arsil Azim, la ilaha illallah Rabbus samawati wal ard wa Rabbul Arsil Karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nih, rahasianya di situ. Jadi sambil dibawa rasa di sini. Ya Allah, aku butuh Engkau ya Allah. Aku tolong ya Allah. Harus begitu. Insya Allah nanti dimudahkan. Kalau punya persoalan, Allah tolong. Karena Allah ini maha bisa. Allah ini mampu. Allah tak mungkin berdusta. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Insya Allah. Amin. Insya Allah selamat dunia akhirat semuanya. Berkah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Bunda ya. Jangan lupa zikir ya. Bu, udah ngantuk Bu? Belum? Baik. Udah lapar belum? Hah? Itu nenek udah lapar katanya. Makan duluannya. Makan duluan loh. Situ tuh. Lo yang layanin ganteng loh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih belum kompak nih, ya. Sebagian jawab salam, sebagian diem aja, ya. Masih ada yang diem aja. Yang kemarin datang bukan perempuan ini bukan ya? Lain, pantesan, ya. Saya ulang lagi, Bu. Orang memberi salam, ya, apa hukumnya? Hukumnya apa? Kalau memberi salam sunnah, yang menjawab salam wajib. Jadi kalau ada yang memberi salam, kita wajib menjawab. Jadi kalau ada yang assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dijawab kagak ada orangnya pergi, orangnya tidur. Ada salam yang gak usah dijawab. Ada, yaitu salamnya orang pas lagi sholat. Jadi kalau ada orang sholat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, terus sampai innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, jangan dijawab waalaikumsalam. Ya, ini sholat jamaah terawih nih Bu, terawih. Begitu yang di depan assalamualaikum warahmatullah, dia nyaut waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.